Mai ku wena da mi ton channel khawru laudare. Asai April tarik chuit na chakyu kum singne na chuit na charuk. The Gaanphiu Mail, Tamenglong local newspaper, King in Sam the Ko. Tamenglong April tarik chuit na tachat. Manipur khawpat na ba may let luluan khaw UNC resai me bang khaw. April tarik chuit na tachat. Nung Battle Hall, Battle Baptist Church Complex khaw Zilingrong in Puituang, Thai High Leaders Nunrui, Emergency Consultative or interaction meeting tat kai kan the meeting ko te former MLA retired bureaucrats former leader kanin tau Zilingrong in Puituang leaders azu suba mainun rei kwang na Manipur kho pa ba milat lu lam khaw tu bui thiak su tha kai pani tumai lam khaw kwang salo kai kan ne leader azu rei kan tong chun mai khani in tau tan pat tina gai ni me tan lam nun salo kai kan ne mi long khaw tai Tamenglong khaw re state khani district bai thang alam mai sang nun hai ka siam chui khang ke nai me lam hai intuk nga salo kai ka ne kumna leader azulori Zilingrong in Pui chun cham mi thai changpum ka siam khang thu kung mai tan rami tu na kanyu tong chun tai sa inda wai ka ne meeting ko the UNC bangko legal committee hai nai bam the tiki Zilingrong in Pui khang ni legal committee ka siam khang tan ka hau bam mai lat bam ni leader asagri salo ka ne Guikhanliu my church leaders twin bek thangre mass fasting ting me khai nai khangni propose su kani kumna mi tunglat bam tai Guikhanliu my leaders azu roini ka haw mi tai lian kane mi da khawna ga mai risina thu community akhana ta sini suri surap ni tuna dimlau mai tong ma ge tiki ani tong ram khani man sainun ta thu su ka biu khang community by mere gwang mai gan khaw aniu athung magnu mak mai gan gwang bam nu wi ku mai sangroi aniu akhatna suna dingbam khang ke ge nai thi tuna tu mai tong biu hai salo kai kani kumna mi khang tai ri kamai nga mai in kha ni me kan gong pani kalam thu ri athung ni me kha resources kani bansin hai ka ge nai gong pani tu mai lat bam kai na salo kani meeting khota Zilingrong in Pui ram tanga khang athung ni me khaw hai ka ge nai ni mai legal aspect medical aspect resource aspect kani bai me aspect khaw thai hai me nun ri ka new tong chun salo kai kani Bhubaneswar April tarik chuit na tachat kandi khawpat zat mak mai thiak khaw Kyonjar District Odisha ka G2 Munda tumai kaw mai puroi bank khaw katan pui account khaw re sian withdraw sukhang bank re ka kai pai ka zaw mage thai withdraw sunu mage tuna sakan mitang katan pui ton skeleton bank khaw pongwang kan the mitong thiak pat kan me khaw opposition political party ka dai suna Biju Janata Dal khani Indian National Congress re ruling BJP government apian mak mai inda kai kan the opposition party nun tero Odisha government a zawzen thai mahak mai ta nei tu na pian mak mai inda kai kan nei BJD reacts ka hi kan mi khaw bank re chang hoi mai chulau chi mak na katan pui thai mai pum chaw pat na bank phungwang kan the mi hai chief minister tun district khapat ba mi hai san si mai ye tu na hi kan nei opposition congress ri ni mi hai bank re customer nun ta thau suma khore pa bam to nge tu na sa kan nei mi da khaw Odisha Gramin Bank re press statement ipat kan me khaw Maliposi branch Patna block April tarik chuit na chanai lau thuan khong ru na kha chang khaw G2 Munda tu mai puroi Maliposi branch khaw zawjang inba na katan pui Kalara Mundas account khaw resian withdraw su khang gwang kane branch manager rika kai pai ka zaw mangna sian withdraw sunu mage tu na sakan migan kalung puam na kaw kane bank manager account holder ta indong gwang na sian withdraw su khang sa migan ko katan pui tai koma khaw bam de bank gwangam ni tong ram mi tu na sakane mi khaw tai manager account holder consent mak na tu sian la panu mage kamai pai sansim na ma kan me tong nai pani proof of death or death certificate hai bank tong guidelines se laina singwang ni na de tu na salaw kan tong e tu na press statement khata hi kane mi tang ta G2 Munda tu mai pu tai kalung pom na sian tai lapat mak na nu mage tu na sana bank khoritat kan mi tang katan pui thai room mai pum tai bag khaw phungwang na bank tong front desk khaw launa sian tai ti tho tu na kaw kan tong e cham thailai na katan pui tai timik asang ma thang tai thailana invite lau kan mai chawpan na phungwang da tong khwangi tu na Odisha Gramin Bank te ri ti thai kane Ukhrul April tarik chuit na tachat Ukhrul district khaw bansin sin mai kuki mai lenaga village card ka khawta mai kap kyam kan mai khaw NVGs member gan padai ka beauty tuna lumnu mai chamri ti thai kane ban thauna kan mitai April tarik chuit na tachat Ringui village khaw lauchuan khong ru makhai jang khori ka haw kan chongi tuna sa kane New Delhi April tarik chuit na tachat Center Red Northeast India khaw insurgency issue naibo mi hai kum singne na chuit na chikil lung khaw ti intha khang plan subam the mi hai left wing extremism ta ti intha kan metang northeast ta target subam da tongi center tong plan khaw tai LWE ta zawsin kan mai tai kumna insurgency re ka tok mai ti lawbo mai state
Manipur Assam Arunachal Pradesh Kani Nagaland Khau Zausin Gutna Midong Mission Tai Kum Singnai na Chui na Chakyu Khau Gwangtang Khangkaram Bom Thi Tuna Tithai Kane Washington April 30 na Tachat Iran Strait of Hormuz landat khang khani Iran port khau US naval roi blockade laubom mai hai inthak lo khang peace proposal kathan US khau tikan mai khau US President Donald Trump roi peace proposal tai kamaining mai gwangtang magi tuna daudat kan the tuna White House official ri ithai kan the Tamenglong ting nai luan ginki bu tarik chui na chakyu kum singne ni chui na charuk lau chuan kalan ting riu putni ting zin ting rai na ye singbang ting riu putni ginki bu tarik tamru kum singne ni chui na charuk lau chuan ting riu putni kalan ting zin ting rai na ye singbang ting riu putni mai ke koi na king chui na king lau mi khang ta chuan ku mai in da we asai kan thu cham hai khau ringa lau the in chuan khong ru ma khai ke me kan ri king in sam da la kho chuan ku the